taklai Tring bisikatal Khwlainani PhaiTongu Chini Khwai Ramchandra Ghatni Athaibari wo 21 December Phaidi Sung Jotono Chini Tring bisikatal no Lamsogo Athaibari wo hambai. Hi everyone, I'm Kwrwngwi, PhaiTongu, 21st December, Khwai Athaibari wo Tring bisikatal no celebrate kini so no Joto ba aro no malai nai Joto no phai na mambo ye kamo jo khaksa Khulumkha Joto khajane chiprasha lokorobno ani hamjak mong te chibaya farhoro taklai Tring bisi palaina bagai ang parliamentarian PhaiTongu 21st December Khwai Athaibari amchayo Joto no ang kobongna musongo phai palkhe tongthok Tring te bisi katalno lamsogna bagai hambai Tini Tring palaina Tini Tring palaina Tini Tring palaina Ojaku song Tini Tring palaina. Hello everyone, I'm Rwchap Final 21 December of PhaiTongu Athaibari amchayo Tring celebration khaina baginai. Ang PhaiTongu jini achai ma hai bain bai so je music lover music jajanai borro norong phaine chungbai Tring no celebration khaine baidi naithothok tongthothok dudum dadam ke phaide chung Tring no palai nai asugnu norong phaine ta bokdi hambai. Kwrwngwi salkisang debarma PhaiTongu normi Khwai Athaibari wo Norway baksha Tring bisikatal palina bagai on 21st of December. So don't miss out. Dakti Malinai. Bye. Hello. Bye. This 21st December 2024 Khwna Dance PhaiTongu Norway baksha Tring bisikatal palina bagai. So tomorrow night along with Jelly Laman, Parmitarian and many more. So be there. Hello everyone, Khulumkha Jotono, ang Basran Devarma, PhaiTongu Final 21st December. Norway Baksa, Rwchap Musang Bising Tiklai, Ache Maha Musical Band by Baksa, Chini Tring, Bisino Sung Palgaya Sonani Bagay, Awan Bagay ang Kwrwngwi Jotono na Pandaw, Phai Chung Khatunglanai, Thai Ngake Khwai, Athaibari Hamchayo. Hello Khwai, ang Sorgosri Devarma, ang PhaiTongu Nuknai 21st December. Athaibari wo Chini Tring bisikatal no lamsogna bagai tai Norok Joto no koyo phaidi jung Joto no pal baksa ke Chini Tring bisikatal no lamsoglayano Joto no belai ke hambai Taklani Tring bisikatal no yasa solene bagai sing Joto khatung khajang lajak takute bahusong ang Milton Debarma Joe Martin nibo sinijago tai awahaikeno Norni hosting yang PhaiTongu Ramchandra Ghat by Khobjak Khwayo Athaibari kamyo ang PhaiTongu so sung Joto ara phalenai tai Norway baksa sung Tring bisikatal no yasak solanai 21st December. So don't forget to be there at Athaibari sung Joto ara no pal khai malalei Tring bisikatal no sung yasak solanai pari. त्रिपुरा मैं हूँ जेलिका तामिन और मैं आ रहा हूँ आपके शहर लाइव परफॉर्म करने 21 दिसंबर को डेट इज ट्रिंग फेस्टिवल 2024 और वेन्यू होगा अथाईबारी रामचंद्र घाट खवाई त्रिपुरा। गाइस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों से मिलने के लिए और आप लोगों के लिए गाने के लिए, तो आप सब भी आइए और हम इस शाम को एक यादगार शाम बनाते हैं। याद रखिए 21 दिसंबर ट्रिंग फेस्टिवल, वेन्यू होगा अथाईबारी रामचंद्र घाट खवाई त्रिपुरा। तो गाइस सी यू ऑन 21 दिसंबर।
aha aha